ljudi, izvinjavam se što nisam mogao iz početka da pustim, a vidite šta sam ja dobio. Mislim, kome se još ovako posrećilo? Meni ne, nikad. Čekaj vidim da li neko mi ne dolazi, niko. Ja mislim da ću ovu pobediti, ja sam samo htio da vam pokažem. I ajde kad sam već uključio, ajde da ga idemo, da ga ubijemo. To bi bilo okej. Ali vidite sa čime sam ja. Vidite. Dobro je. Što su pomislili? Imao je enchantovanu zlatnu jabuku. Kako gdje je iskoristio. Okej. Ajmo mi u sredinu. Pojedemo jednu zlatnu jabuku, idemo u sredinu. Svi se kreću. Svaka igra. Svaka igra. Čekaj, vidim gdje je ovaj posljednji... Aha, tamo. Sad ću pojedem enchantovanu zlatnu jabuku i da idem da ga sredim. Da ga uništim. Sad ću da ga uništim. Kako se to uništava i pobedio sam, da! Pobedio je Dobrica, dakle Mugarza je pobedila to! Pobedio sam! Ole! Oda! One! I, ljudi, samo sam to treba pokažem i dobro je da sam uključio Bandicap, moj program za snimanje. I izvinjavam se što je ovako malo glupo, što nisam iz početka, ali jeste vidjeli ovu pobedu? Ma to je bilo super. Vidimo se u sljedećem. Ćao!